turongeye turabasuhuje. Amen. We greet you again. Imana ibahe umugisha. May God bless you. Abumve ijwi ryacu nuko baba bahisemo ko dufatanya. Those who listen to our voices is because He chose that continue together. Tugiye gusoma nanone ijambo riri muri Samuel wa mbere umurongo wa 10 n'uwa 11 noneho tugere wa 20. We are going to read again the word that is in 1 Samuel chapter 1 verse 10 and 11. Then we also read verse 20. Tasoma mu Cyongereza namwe abafite abasoma izindi ndimi murasoma muri Bibiliya zanyu. We read in English, and you can also read your Bibles in other languages respectively. 1 Samuel chapter 1 verse 10 and 11. In her deep anguish, Hannah prayed to the Lord, weeping bitterly. And she made a vow, saying, Lord Almighty, if you only look on your servant's misery and remember me, and don't forget your servant, but give her a son, then I'll give him to the Lord for all the days of his life, and no razor will ever be used on his head. Amen. Verse 20. So in the course of time, Hannah became pregnant. Amen. And gave birth to a son. She named him Samuel. Amen. Saying, because I asked the Lord for him. Hallelujah. Amen. Uyu nundi mudamu Imana yakoreye ibitangaza witwa Hannah. This is another woman that God did miracles for her, called Hannah. Nawe ntabwo yabyaraga. She was also barren. Aza gusenga Imana kubw'ikigeragezo yari afite cyo kutabyara. She prayed to the Lord because of the challenge she had of being barren. Bibiri tubwira ngo yasenganye agahinda n'amarira. The Bible tells us that she was praying and weeping. Ariko ngo abwira Imana ngo Mana niwumva gusenga kwanjye. But she said to the Lord that, God, if you listen to my prayers, ukampa umwana w'umuhungu, and you give me a son, ngo mwana nzamugutura. I'll give this son to you as a sacrifice. Abe umukozi wawe. And he will be your worker. Aha intego y'amagambo tugiye kuganiraho iravuga ngo Imana yumva. The purpose of these words you're going to discuss is that the God who listens. Dufite Imana yumva. We have a God that listens. Hannah yari afite ikigeragezo cyo kutabyara. Hannah had a challenge of not giving birth. Ariko ngo igihe kigeze ngo aragenda arasenga abwira Imana ngo Mana niwumva gusenga kwanjye. But when time reached, she went and prayed, telling God that, God, if you listen to my prayers, none ukampa umwana w'umuhungu, and you give me a son, nanjye nzamugutura umukozi wawe. I'll also give him to you, and he become a worker. Ku murongo wa 20 avuga ngo igihe gisoye Hannah saminda ukeye abyara umwana w'umuhungu amwita Samuel kuko yari yamusabye Imana. Amen. And on verse 20 says that when time reached, Sarah, God gave him a son, and she called him Samuel, saying that it's because she asked that son from God. Nagira nkubwire buri wese ko dufite Imana dusenga ikadusubiza. I want to tell you, everyone, that we have God. We pray and he answers. Ari ikigeragezo uba ufite, ari ikintu uba wifuza ko Imana yagukorera, wifuza ko cyaba mu buzima bwawe, ariko ukijyana imbere y'Imana, Imana izagisubiza. There is a challenge you have, there is a problem you have, you wish that God may bring a solution to you. Take it to God. God will bring a solution to you. Fata igihe cyawe cyo gusenga ntucike intege, Imana izaguha igisubizo nk'uko yagihaye Hannah. Take your time and pray. Take your time and pray. God will give you a solution that he gave Hannah. Kandi wizere ko Imana yumva, ni Imana isubiza iyo tuyisenze. And trust that God listens. God answers when we pray to him. Nagira ngo nibutse umumama, nagira ngo nibutse umugabo. I want to remind a woman and a man ko utagomba gucika intege. That you don't have to get discouraged. Ahubwo senga Imana, komeza usenga Imana kuko ku gihe
gikwiriye Imana izaguha igisubizo. You have to pray. Keep on praying. When the time reaches, God will give you an answer. Kuko hano dusoma ngo igihe cyarageze ari igihe kigera Imana igasubiza. Here we read that in the course of time, there is time that reaches and God answers. Ikibazo tugira twebwe abantu nuko twumva ko ibintu bigomba gusohora mu gihe twebwe twifuza. The problem we have as people is we think that things should just come in the time that we wish to happen. Ariko Imana nayo ifite igihe cyayo. But God also has his own time. Iki kwifuzaho nuko ugomba gusenga ntucike intege. What he wants you to do is keep on praying, don't get discouraged. Ndabwira umuntu ufite uba mu idini runaka cyangwa se utaririmo. I'm telling you who are in a certain religion, or if you're not in any kind of religion, ko Imana yumva, Imana irumva. that God listens. God listens. Niba utarayisobanukirwa neza bwira genda wiherana uvuga ati Imana nanjye ndashaka kukumenya. If you've not yet understood him well, go and tell God, talk to God that you want to know him. Irakwigaragariza kandi iguha ibyo yifuzaho. God will show himself to you and will give you whatever you wish from him. Ndibuka igihe kimwe nkitangira urugendo rw'agakiza. I remember one time while I was starting this journey of salvation. Nari nifuzaga kuziga amashuri yisumbuye. I wished to study high school. Noneho nkajya nsenga Imana numva bavuga ngo Imana ibyo umuntu ayisabyira bimuha. I used to pray to God, but I was hearing that when you ask God something, God gives you something. Nari umwana urangije wiga primaire. I was a child studying in primary school. Ariko kuko naye numvise ko Imana isubiza ndatangira ndabisengera. But because I had heard that God answers, I started praying for that. Ndasenga kugiye igihe kigeze Imana impa kwiga amashuri yisumbuye. I prayed for that, and when time reached, God gave me to study high school. Nagira ngo nkwibutse ko Imana yumva. I want to remind you that God listens. Wa mama we urera abana wenyine Imana yagufasha abana bawe bakagira uburere. You who are a single mother, God can help you and your children become well-mannered. Wowe wabuze urubyaro physique abana byanze Imana ishobora kuguha urubyaro. You who is barren, God can give you children. Wowe ugerageza business bikanga Imana ishobora kubishyira mu murongo bikagenda neza. You who is trying businesses and they're failing, God can realign that and everything goes well. Wowe amashuri ashobora kuba yarananiwe muri domain imwe Imana ishobora guca inzira ukabona domain yawe bikagenda neza. You who is struggling with studies, God can provide a way and everything goes well. Imana ishobora gukora byose. God can do everything. Abanyanigeria nibo bakunze kuvuga ngo Imana idashoboye n'ikibaho. Nigerians are the one who used to say that what God can never do does not exist. Yeah, Imana rero ishobora byose nagira ngo nkwibutse ngo Imana ishobora byose uyizere izaguha ibyo uyishakaho. God is capable of everything. Trust him. He'll give you whatever you want from him. Wowe utayizi rero nagira ngo dufatanye gusenga. You who does not trust him, let's pray together. Forget Imana nanjye ndakeneye kukumenya by'ukuri. Say that God, I also want to know you truly. Wowe wasubiye inyuma wongera ubwire Imana ati ndashaka ko wongera ukangarukaho. You has fallen back. Talk to God. Tell him that you want him to come back to you. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. May God bless you in the name of Jesus Christ. Amen. Amen.